Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Bay befulum hushahalwa suale Arabi bahum wahaka dekkeni kiha duwahe wanden Arabas kiyewimahe. Misualuge jawabu warawes kuru. Ade Arabas rangala kiyawan jehegota kiyawakama waninama haika mastuhoge terega Arabi bahum wahaka dakkan daswane Arabas kiyawa iruga beenun kuranjehe hamatake ve liyanjehe kiyanjehe aduwahanjehe dulun wahaka dakkanjehe daswa ibaraita dulun takuraru kuranjehe mikandatta mi bahata rangala beenun koggen Arabas kiyawakamga waanama haika mastuhoga terega Arabahum wahaka dakken mi mustahilu kamennun duniya gehen bastaka khilafa Arabaha ki faseha bahe Arabahoge emme lafzen egunima hagigatuga egigen ediyai eta lafzutake ei Arabahoge lafzutakun lafzu fede emme lafzakun eta lafzen ufede em hama egunima wara faseha wan Baibefulun Arabas kewa vidalwa iruga udaguwa kamaki bas kiyonga beenun kuranjehe huriha hamatake nuwata huriha bahatake beenun nukurabaka Arabi online weshi bahuruga ufeddifawani Arabas dasguruma beenun wana huriha bahataken himanage ehma online weshiga Arabas daskurabakama waninama haika mastuhoga terega Arabahum wahaga dekkewene ehenas sharutaki bas daskurumuga beenun kuranjehe huriha hamatake huriha bahatake beenun kurabanjehe shukriya wassalamu alaikum warahmatullah